Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na Planet 2 nadaljujemo pester nogometni četrtek s tretjo tekmo oziroma drugo tekmo današnjega sporeda. To pa je četrta tekma 26. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije in Sežane. Smo se preselili v Celje. Eden od njih je Filip Dangubić, ki zdaj je dobil žogo, prodira v kazenski prostor, potem išče prostega soigralca, strel Vrbanca. In danes imajo proti Zadnji Gorici, ki pa ji prav tako gori pod nogami, lepo priložnost. Zdaj Kadušić, tam potem trk z vratarjem Gorice. Mevlja. Dobra žoga, brez prepovedanega položaja, priložnost in gol! Gorica vodi v Celju. Zdaj napaka celjske obrambe, ušel je Matija Kavčič domačim branilcem in potem je z natančnim, zanesljivim strelom premagal Hodžić. Znova veliko prostora za vrtnice. Hodžić zdaj strelja. In tam strel zdaj Tineta Kavčiča, pa še ena obramba Jurharja. Širok ima veliko prostora na desni strani. Širok podaja v sredino, priložnost in kaj je zgrešil Cowley. Hitrejši, Cowley je prišel do žoge, priložnost za vodstvo z 2-0, pa nova obramba Jurharja. Prosti strel, dolga podaja Cowleyja, potem napaka zaletela, priložnost, strelja Cowley. Ne vem, kam je pol podajal, Dangubić pa zdaj znova si je priigral žogo, Dangubić preigrava, Dangubić priložnost in nekaj podobnega smo spremljali včeraj popoldne na tekmi, zdaj priložnost tam. Yeah, we lost again, and if we don't want to play, if we don't want to win, you know, we must do more, you know. All the team for the win, all the team. And I expect more from all the guys, you know. We can't play like this, like easily, you know, we know nothing. We are fighting, we are playing against opponents which one is close to us. And we must, of course, go win, but we must put all our maximum effort, then we can wait good results. But we know nothing, we can win, you know. Dobro. 90 za nas zelo pomembna tekma, pogotovo zato što je dan ranije Aluminijum naš konkurent za pobedio. Tako da je za nas 8 bodova razlike je bilo pred utakmicu, kako bih rekao, jedan pritisak koji smo imali. Međutim, momci su danas 90 minuta odigrali fenomenalno, pogotovo u prvom poluvremenu. Postigli smo jedan gol, mogli smo da postignemo i još neki. Dobro smo stajali na terenu, veoma disciplinovano i tako. Mislim da smo bili dobri takođe u drugim delovima igre koji nisu fudbalski, a to je ono što morate stalno da radite, to su dueli, to je druga žoga, to je skok i tu smo takođe pružili onako jedan veoma dobar utisak, tako da sa ovom pobedom dajemo, kako bih rekao, jedan signal da smo još uvek živi.